Well, first of all, congratulations to my team, to everybody, Sabah family. I think it's not only this match, but that we go on holiday with such a performance, with back-to-back wins in a row and in the first position of the league. Of course, that means a lot for the club. As about performance on the pitch, of course, could be better, but at the end of the day, again, we scored 3 goals on the road. We had to suffer a little bit at the end, but when you play so many games and when you play important games, you cannot win without that. So I really want to say thank you for my players. They've been amazing all these months, and especially last month, really amazing. I believe they grow as a team, they grow as human beings, and of course they grow as a football player. So now it's time to relax a little bit, to have a few days of holiday, and then after New Year to come back and to prepare for the second part of the season. İlk öncə olaraq mən komandamı, Sabah ailəsini, Sabah rəhbərliyini, Sabah azarkeşlərini bugünkü qalibiyyətimiz münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Çox önəmli bizim üçün qalibiyyətdir. Tətil öncəsi bu qalibiyyətə ehtiyacımız var idi. Düzdür, daha yaxşı çıxış edə bilərdik, daha yaxşı oyun da sərgiləyə bilərdik. 3 gol vurduq, amma bu qolları vurduqdan sonra oyunun sonlarına yaxın bir balaca əziyyət çəkdik. Ardıcıl qələbələr bizim üçün bu son dönəmdə, aylarda göstərdiyimiz ardıcıl qələbələr bizim üçün önəmli idi. Amma axırlarda bir balaca yorğunluq da hiss olunurdu. Amma oyuncularıma yenə təşəkkür edirəm bu son ayda göstərdikləri möhtəşəm performansa görə. Həqiqətən onlar bu son aylarda çox inkişaf elədilər, bir futbolçu kimi, bir insan kimi çox artırdılar. Hal-hazırda bu qalibiyyətdən sonra istirahətə yollanacaq. İstirahətdən sonra, yeni ildən sonra sezonun ikinci hissəsinə hazırlaşmağa başlayacaq. Sual olabilir. Do you have any questions? After a lot of time, now we are changing like champion of winter, because a lot of time Karabakh were winter champion. Thanks of what you achieved this. Thanks of what you become like winter champion, because a lot of time in this periods Karabakh were like winter champion. Yeah, thank you. Thank you for this, but it's only half of the season. It's not even half of the season. One game is still missing to be exactly half of the season. So it does not mean anything. Still, Karabakh is Karabakh. Karabakh is not only for Azerbaijan, is also for Europe. It's an amazing team. It's very well selected team. It's very well coached team. So we just do what we have to do. We try to grow from game to game and to take next opportunity. Next game to progress and to grow, and that's what we will keep doing. And being at the top of the league in the middle of the season gives you nothing. Nobody will give you the medal. So we still need a long way to go to achieve that level what Karabakh achieved over the years. Təşəkkür edirəm sualınıza görə, amma onu da deyim ki, hələ mövsümün yarısıdır. Hələ tam mövsümün yarısı olması üçün hələ qarşıda bir oyun da var ki, mövsümün yarısı bitsin, yarısı olsun. Qarabağ biz bilirik çox yaxşı komandadır, çox məşqçi komandasıdır. Avropada böyük səs-küyə səbəb olmuş bir komandadır. Amma biz onların əldə etdiklərini əldə etmək üçün çox inkişaf eləməliyik, çox artırmalıyıq, çox böyüməliyik. Bizim üçün sadəcə qarşıdan gələn oyun var. Biz sadəcə qarşıdan gələn oyunu fikirləşərək inkişaf edirik. Hal-hazırda sezonun yarısında turnir cədvəlində lider olmaq heç nə vermir, heç bir medal qazandırmır. Böyük uğurlar qazanmaq üçün, onların qazandığı uğurlar qazanmaq üçün çox çalışmaq lazımdır. Başqa sual olabilir. Buyurun.